boss nam te channel la kalo welcome le vek cheu hei voin chu CF motor lon chakan noma chuan ka tlai deuh hreta ma se kan lut donia an product te kan enanga an showroom omna te kan han soinga an showroom hi hei a hriat thei dan ol sam ber chu hemi Suzuki omna opposite hin deuh ber mea hun thar venga eden thar ni hi eden thar amo ol hei CF motor a tuna kan om meka kong sir deuh hleka hei kong ana nia motor ri tam deuh hleka lo se thiam tur angai la CF motor ZM ania voin an hong chia chuan hei hi an showroom tur ani ta kan hma hian CF motor 300 NK ti te oma ka video ma sa khain lo mu to thonga ma se kan han tinon le thok don hei GT 650 nia moi khop mai hei hi sports tourer adventure ani deuh bera hei hi aman zat hi 650 hi nuai nga le singkwa le sangsari ani hei hi 650 cc ta hei po hei hi moi khop mai hei po hi khatiang ang aman hi chu 650 NK hi nuai li le singkwa 650 NK nuai li le singkwa moi khop ma ha te lai thi ka pai ka vua dei mai changom moi lu trucks hei chu register to ni hi exhaust pon thak to nice hei an bike khau chuan hei hi an electric scooter tharania hei pai kan soyanga chuan hei po hi adventure bike kan tiang khan ta adventure sports ani deuh bera tiang kha an nei nual ni tuna an bike kol ho chu India ram an zor chua ho kha an kol kim veka kha CF motor ten hei pui khop mai ma ang khal to video po han lo mu to kha e po registration an ti to tho ni very nice then hei hi an electric scooter thar chu ni ta ni hei hi interesting ta an soi dan chuan hei hi Mizoram hi tlangram ni wang chuk chho ni wang khanin Mizoram mil shim khanin an ron tiu na ni chu CF motor te hian mo omzia chu an ron ti chak bik ta phai phe khal na tur ai khanin aron chak don zoka hemi electric scooter hi ti kha chuan man hi noi khat le singa borvel aron ni ve doni hi nakina an bel chiang da hlak nga anei tu paso kan han kom don nia phei zelang showroom ania hi an la thok ngai nei moi lam khop mai he la mi moi 650 NK nal lutuk lats mo an nal ti khan mai khai hello Israel ram kan zukjin khanin CF motor hi ka mu treu mai an khal sup mai bike tha ani ti chiang mo foreigner potam chuwang chuan heng la hianin China e mai lo ti ngot chi khan to lawa ha chu European ho ne na anin collaborate ang kha ani deuh to me chuwang chuanin lo musidring ngot chi khan ni lo nia in zuk bel chiang do nia takati kha ka soi do bike hi moi kham khop ani ni po hi 300 nia 300 hi boss 300 hi ang za man nia kha hei hi noi ni le singruk ani chu hei hi nal hi le moi khop mai common lo design po European takani on sinang nice khop mai TFT display ron kenga mod khu rain ain da sorry hei hon ani hi sport mode te khau ma rain le sport mode om ni mo nice khop mai ka bula hianin anei tupa tila i thian pa kha tunge min kha zodina ne nan ti du na chuan ani hi ms ania an kom zoi don hei voina
showroom an hong thara anom na hi eden thar she thei dan chuan in Suzuki showroom opposite kha ni mai ta she har lon lawa chuan kha enge an tunan shal chuat thei ho hi bike engzat nge ti te kan zo tanga ma sabera chuan tuna hian bike engzat nge shal chuat thei in nei min shil thei ngem tuna hian variant pa li oma kan shal chuat thei bi ka chuan atlom ber hi NK 300 ani ta chumi chung che an pot chat lok che NK 300 ka en ha lok ang tro lo na chuan ne he kan zon ha lok a NK 300 hi eng amom puina kan share tur kha mian shil sakse tro poimo ho la yang kha entinan engzat man nge ti te lonina ti them ti zong te po kha mian shil sakse hei hi 2.66 on road ani ya ania chuan lonin apek chua thei to tuna hian color hi chin hi oma mi hi a team CF moto team ani ta chuan pakhat jok so dum ani le ta chu ani mai tin ka soi bel chu kan bai khau hrim hi color mani du song a kan ti du ni chuan a ti thei tho i mai ro chu booking ti ngai anga ta chuan he ai hianin se mina man tau dewanga khuta zuk thon thlaka khutlamin a color khan du song in an ti sak thei chu kan pot chat lok che du zong ti khanin than turom ti na nge entian du a potreng te lo du tai la kha a ti them ti nge than tur bik om ti na nge an tur bi kom chong lo an du khan mai a chat don chu tiang ani chuan ping kin ka dui ti pon a ping kin an siam chok thein chu a sial le mai kha tiang kha kala shelo company danga hian na ompo ka shelo I in du chuan kha khop mai a chuan in hei chu kalsan mai ang tro a tu che hi 650 NK 300 NK chung che hin ta ta mi hei chu ya soi tong khanin adventure sports rong kharon kai deuh hlek ta khal nuam tur chi hei hi so patling tourer ani chu phai phei vela han limpur pur sorry chota son mi puina kan share tur big deuh te omangem so on road in 4.91 ani ta so lo ka ti 650 engine anga chuan ato mi lo tin atlang pui thoin exhaust in du khop lawa so po so kan be fel to a e avwa thei turin fiam tu titin ram hoi speed pai kan ti me nia hei CF motor chu ka soi du chu ni china han ka lo soi to thowa Mizoram hian ron ngai poi moa I an scooter te po Mizoram mil tur khan in ron siam sak theng man ti an ron siam ta mai ta chuan le enge kha I khita kan soi tur kha 450 SR po kha hei alemain huang hian hemi bike ki moi tu ka mani ka video po khan comment sa khan aron chuak don em ti kha zona kha aron tam khop mai chu Mizoram om thei don em ti la ama sabera chuanin nia kan han lu sau khan le I video tang ten min an lo mel thret sau khanin inquiry kan don tamper kha chu I 450 SR chung chang ania chu khulama kan han thon tha I an atir chan hu phur ma kha bang han non ngam chi alawa amaro chu Mizoram ina dealer ka han lak ta ka khan inquiry tamem wangin khulama khan kan thon tha anin chu tiang ni chuan ti in ma min lak saka Mizoram wang leo in 450 SR hi India ra man lon zo ni chu chu tiang vel chu ani wang chuan Mizoram kha chu an ngai poi mo don ti kha shela hei showroom thar te ni ta mi pui na kan zona tam tak thin chu spare part aten Boeing M servicing aten Boeing M ti hi zona tam lu tu ka tun lai phe chon tlang den ko soyang I enge chan chu ka shelawa dealer then khathian part si an pe chuak du lo thin ani kha apoi ka tia ke ma mi mal ngai dana chuan chu wang chuan dealer ina mi pui nena zor tur an pe chuak du lo hi apoi ka tia I tam takin mi ron zot thina he thil hi chu anni chu khang chung chang ate pok hanin boina nei don lo nin ka lo shria lo mom khop me spare part chung chang ate pok han chuan in servicing MSI kan zot lenga an servicing omna mun tur te le khang vel chung chang kha min soi zaw sak thei chona lo mom ngotang servicing hi
tuna hianin khatlabung kon somi Johnson College peng chho somi pia deuh lok koi thum nang vela so nom ta tuna hianin kan ma kan la chho meka kain tayap ta ani son min ti sak don chu nia mi pui kha i servicing po an nei thatura ngai la tro kha kha invoice lo ngem ti kha mi pui khai promise thengem boi lawang thei top chu kan chuanga alo mo me nia kha tiang kha mi pui na kan lau thon na hi mi zo chu lau thong nam hi kan diversim shima chi om don lo ti po in tlar ngal turang chi kha kan ni sim shima chuwang chuan in an nia chuan kha tiang kha om lo tura in ngai la i hei showroom thar ten ne ya dealer thar ten ni boka kan du sang na tam tak kan hlan hal sim boka chuan in i soile lokila hei hela hianin an CF motor ho bike i khovel an launch ti meng tro ani tro kha an line up kha om trewa heng ho po hi i alaron thleng don nakina chuan in India rama an laron nei don ta chuan adventure bike po kha thadeu khanon nei ni hi mania Italia Eikma bike show kha naron tilanga hang te po kha 400cc ni adventure bike ania a i tom khop mai khang te po kha lom tura nga yang chuan hemi big key advantage thadeu chu I tuna hian original ho hi tlem chona to deu ni spare parts mo chu ka han en kola spare parts mil tur vel te hi trinain spare parts mila lo nga hetlai local market mi vel te chu advantage thadeu tur chu ni chu omjia chu brake pad ti ang neu anga han oil filter te pon in semo amil kha tama chu maintenance chu a hau tak lawang nia adi khop mai kha poi mo khop mai maintenance hau tak deuh tura te khan in lo ngai ringo tanga an bike hi anal em awang hian in lo hu phurang e ti kha karon soidu ni chuan pona son electric scooter I an da so bel chiang lokila tro so en chiang lawang hei hi an electric scooter Mova inita a power hi cc ang zong hian an pe chi lo in ka sia electric ho hi chu hei chu achak viau tura ka ngaya hei kan ho tu pa hian min an soizau sakle shim se me sa hian I hei hi Mizoram tan khan anon siam thadeu bi kem ti lai jong kha min soi zau sak thei se nia hei dealer ka han lak bike kan nei chen po kha rei to amaro chu kan lein launch lok thei lo chan chu hemi electric scooter wang hi ani pakata tuna po pui tham deuh lek le khatianga kan kein launch lo chan po hei hi final product kan la dong lowa chumi wang chu ni pakata hei hi ram state dang mundang nena ai hian in chak do na omzia join a power hi 3 kilowatt motor ni dona a motor hi chu atok thokhat via we kan tia chu kan finalize ta ani le kan pot chat le lok kong chho ve lain test mai nge an mel kha mi puisia du kong chho ul hi kan ngai mo khop me electric scooter ho chu kha poi mo khop mai nia chu atira kan don na kha standard version na kha kan han te sa kong chho han du thu sam lo kha kan ti khopa chumi wang chuanin he aya power chakle I engkim a peak power po sang hian minon ti sakro ka tita kan tita enam pangin ti chuanin ma kan la anon thon chawa du thu sam lo kan ti vai kan thon thalia ka tiang ha kan nia ti chuanin anwa chuanin hei hi anon thon chole kha chu atok to khate kan te kan final result kan siama he poi final product po kan dong thoi tura kan ngai Mizoram an ngai poi mo khai hang servicing vel ti kha chon an boil lo tura ngai potang chuan en call chini la tron walk around nila asit moi te hong chin tiang enge at eng lo dan shim kha an on ve lila hei hi standard version ani ta hei display point top hi ni mai ta Android display du pon Android display kha om thei don ta chu locks Android display ti om je chu enge kha khan soi zau te TFT display en kimati ve thei la play du pon movie and du pon en vek thei don sial don ve chu ani le a charging da na kha in chung plug pa nga han vi lu ve thei mai em phone charge sang do hian in charge deuh to pani mai chuan tin ani le full charge hian kilometer ang zat ve nge tan thei
hei hi tu na mi standard version ni wang kan da cha chiam che lawa tin a battery po hi standard version be kan ron da ta standard khan ron da ta chu hei po hi a battery po hi ai sang hi mi ron pe don ta chumi ni chuanin kan rin da na chuan 60 to 70 ve hi chu a hol thei kan ring ai zo khapui chunga nga tro a zia do ne chuanin ani le acid noi kha a hon them at engge en ver chin chim chim avat thuk thave wa zau thave hei hi battery charger chu ni ta battery pate deu lek phei chu thutung se leng thei do ni a zau hle mai ke chu ka ngai mo thina seat noi zau ti te hi chan chu scooter te hi chu tangkai na turata na enge kan lei ni tlang puya hei an na tho na turte gas purte bazar na naw soinan ti te khan a khatinga hana tangkai don viang ka she hei gas po awa leng zau ve commercial gas po leng hamam don hi zau thadong khop mai chuanin hei hi aman tur za thi engzat viang ni an yam beri 1.35 aniang ex showroom price x on road fain le she thei lo on road ji kan se thei che lo chuanin ya khai electric hi ngor he dang kan backlight te en lok an on chi te boss an nal ve backlight chu a backlight po moi khop mai hei back race an ti anung englo na po khaw ma aron zia dong khop mai nung le ma dis ani mo nung le ma dis brake nice khop mai hei nakina kan la khal chin do ne inge an ti te mo ta he nom boka an company hi aman tlom chi kha in ron nei hai timela man tlom chi timela 250 ang chi entina mi puinol puina kan ban phak turang de lek nuai hi tinglawang chi te in nei thei don nem ti ve ang kha tiang tu chuan tu tak chon mala na kan na nei lo wa mai ro chu 250 kha boss 250 SR chungchang bi ka he chuanin 450 SR hi han launch pot se ma chu kan lang ya kha claim chuanin tong moi lo ni lo se mi thren khatan chuan an bike thren khati chu man kha lo u ve de hlaka 600cc te lon hilom boka ma se hei 300 te pon ne ya 250 te pon an la nei chho don ti kha mi puin kan lo hriat pui don ya ti kha kan soi duwa chuanin nakina kan khal chinanga electric te po hi kan la test zone ya an bike dang ho so chu ka test nol to ka video khan in lo highlight anga dule test video te in en du chuan detail lutuk lo thina ka test chu ti me ang mi pui nol pui na kan hriat thiam thei dan tur he kan ti vel deuh mop mop thina mi lo hriat thiam don ya chuanin ms te hi kan du sang sang ber kan hlala lo shal zo vek se kum thara te pe chuanin trip za chuang la thei turin shal thei turin du sang na kan hlan ni tro kan lom lutuk e to ka lo me